Kumsom Porok mi tuya hlum. Adventist English Academy School siha zirlai lal peklua kumsom porok. Ni otlang khwachu ninga thlasom pakhat. Thlaidar ni lechen vel khan kol chuluya hlum. Siha tranga bengwarna thun danien lal peklua hi Adventist English Academy School hostela ania. Class 10 zirlai te hostela te nimin chonhulam khan anorden tenen kol chuluya hian ankalane. Lal peklua hi tuicheng turin tuya zong thla azon tlak na hi liver line ewangin atal boizui ngal a thente pani chu chantumin tuya hian anzong thlave ngala anni po antal boizui ve ngalani lalpek lo thente pani chu anche solna bul nai vela miten chanmanin ani ero apilman ache sola tranga dar karchen ve novela ache solna livira hian aruang muani November ninga kumsang ni somni pathum tholeni assembly thlan puinei tura voina long thlai atanga chuak tuichong biela Jerusalem polling station a in thlan boipui turte chuanna Mexicap MZ07 24272 chongte pia udal thana bula ache sola 4 IR constable zedlan monzol chu amuna aboral delong thlai posina tarlan danin Jerusalem polling party te chuanna Mexicap hi kongchawa tanga achunga chongte chukin annor chuk mai theilo lir theitol le chu kongthlang lama liamin zetlal monzola hi anol tela driver ero ahim zetlal monzola hi mamit long pol veng ani tho heveng VCP hian delong thlai posa thrila mamit long pol branch waime chuan chet to thu hi anpongzar to van doina atleng ti a hret vele longthlai district thunei tu ten boipui tur poimote rang takinan boipui ngala chanchin dang kim changjok ngai ven me kane ramhlun vengthar primary school chungchang thudik ponna aizol not true MNF blockin ramhlun vengthar primary school chungchanga Dr. Martlanan model code of conduct abo che chungchang aron tarlan hi thudik tok lo ani thi kan pong dua school chaithatna tur hian meini som kumsang ni somni pathum khan SMC meeting nei ania chumi manga malak chu ani tuna hian oime ke hroina in achung tlak ceiling thar wiring thar veranda le school kot siam that ani zodo chia phulem phana tura MLA fan recommendation hi nisomni pokwa September kumsang ni somni pathum deya siam ni toin hemi rola thelu school dang siam na tur na po thozo vek ani to implementing agency hian phulem hi October ni thum kumsang ni somni pathum khan phaila matranga chana tur order an siam dei to hemi no nisari October kumsang ni somni pathum khan intlan pon chawani work and purchase an thotan ani hun hi amun khoi emo order siam ni atanga chuthina nia implementing agency hian intlan pon ani ma dein order an siam to chu wangin model code of conduct akal man lawani he thilen fe hian election duty lampo anon kala borok thalau dang omlo nan phulem pha chunjom lo tura angen na chu ngai poimo in implementing agency lam hian an pha chunjom talo mai jokane election office lamin chunjom to lo tura angen chuk na chungin Dr. Martlana hian thudik tok lo thangvela wanga candidate dang teril ruti nat alo awangin phulem hi ala sonria intlan zoa pha chunjom le mai turin implementing agency hi angen to nge nge ne aizol not true MNF block hian tun kumma chung hian ramhlul veng thara sarkar zirna in omte atana sarkar sum MLA fan bak manga malakna saitur an nei zokem ti hi kanzol le du ani ti en aron soya hethil ron post tu hi zetti kuite ti nain dani MLA intlan pui kumnga dana nei thren Mizoram Rural Tutor member of Legislative Assembly tlana chu naktuk mai hian nei ni dona party sang chu zinga rural lai Mizo National Front iptu party Zoram People Movement le Indian National Congress chuan bial jongjong bial somlian chu kimveka party dang zinga BJP in bial somni pathum AAP in biali le independent in bial somni pasari chuin candidate jongjong hi anwa in za som sri palian ne Mizoram in Union Territory amu nuwa MLA in tlan puinei masakber kumsang ha zakwa som sari pani sang ha zakwa som sari pariat kumsang ha zakwa som sari pakwale kumsang ha zakwa som red pelite khan Mizoram Assembly a bial som thumala oma Mizoram in state amu nuwa in tlan puinei atangin bial som li om tanin Mizoram state ni nuwa in tlan puinei masakbera
independent MNF in si som ni pali lain sarkar nan siama ANC in si som pathum le PC in si thuman la ni state ni nuwa in tlan tum ni na kumsang ha zakwa somret pakwa ANC in si som ni pathum lain sarkar na an siam ve thunga MNF in si som pali le independent in si som lain congress kai roi sarkar adinga kumsang zakwa som corporate in tlana MNF in si som ni pakhat Mizoram People Conference in si som pani congress in si drukle independent in sit khat lain MNF kai roi sarkar ading le ani kumsang ni pathum in tlan puya MNF in si som ni pakhat ANC in si som pani MPC sit thum ZNP sit ni HPC sit khat le Maralan Democratic Front in sit khat lain MNF kai roi sarkar ading le a kumsang ni paret in tlan puya ANC in sit som thum pani MNF in sit thum ZNP sit ni MPC sit ni le MDF in sit khat lain congress kai roi sarkar ding le ni kumsang ni som pathum in thlana ANC in sit som thum pali MNF in sit nga le MPC in sit khat lain congress sarkar na bok ading le a kumsang ni som paret in thlana MNF in sit som ni pasari independent ZPM in sit driat ANC in sit li le BJP 10 sit khat lain MNF kai roi sarkar ding le ni kumsang ni paret in tlana khan bial somli chu toren candidate jani parukan oma kumsang ni som pathuma candidate ja somli pani kumsang ni som pareta candidate jani pakwa omin kumsang ni som ni pathuma hian candidate ja som sari pali anomani kumina hian candidate ja som sari pali omma se lalpa chhe loin telkom candidate mi pali zai chon hlondaw lerol fil hlondaw leram din ngetile walal venaten bial ni anchu kopawangin candidate zongjong hi za som sari anne in hlan pui vote thla hi kumsang ni som pathuma 83.41% nen kumsang ni som pareta 81.11% ania kumina hian kumdang ain vote hi atlak that bai se ne news to puangtunu apasal thi thu apon ngai ta thlat mai awa poem keini mizo te chu nila kan puang thein karing lo mani pasal ngai athina chungchang newsa mi zongjong sheta na han sei kha chu anom lo phianang ma se ani chuan el rujang khai takin el rupuitlin takin ati tur valena aleina tom hial jokane aming chu korania apasal nen hian thlasom parer chunglek ain nei man trokane apasal thina chungchang newsa apon zo nu khanin lungche takin atap zoya newsa thu pon lai chuan apasal thina video chu alang vek sia midang tam tak tan chuan in insum har sawi wangle achuan omin afakom tlot khati zong khanile phot se ka channel te milo en saka milo subscribe pa milo share sak thin wanglom thuko soya milo en saka milo subscribe le zer turin karon som boka che kalome